Kardom Karbi Anglong, welcome to my YouTube channel Zonit Vlogs. Pini ke vlog kali alam ke lockdown mat họ cái đam thai we là vlog star we. Ini bang ke 2019 nengkang itu di waterfalls kelanam. Apa sih ini bang ke reaction ke bunai Charlie Rongor kasi ketok tidak dia sah doe arat macam macam dulu nanti pasti pulang dia hot langsung nang bomoy namun sayo itu langsung lami vegan berkas tidak mat langsung lamisan lang thiwik namun sa langsung kelang ilang ke tuhan masuk dulu namun sa namun roti yang muda punya hang subscribe sa di vlog solo sekian channel bang ke Zonit Engti solo bang ke first channel Zonit Vlogs bang ke doe sampai dulu first time ini reaction video बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा दिया था enjoy lockdown mat ho dam thai we na lam ki namaste langsung namaste namun sa donatung sorry bangke mane enjoy vegan mane wanita om hoi mat ekdom ni rong chipil tu li ho kada we bang kho ni du itu mada namun sa langsung na buke vegan dalam kaninge lan experience ave la tiki chok chi dona dia tha mo chong si chok chi bate ala da comment section long pitha ga chali la next adu thui nó thì chali la le ha namun sa langsung aja few step do dalam show waterfalls ya dalam ke one step lo atau next attack dalam ke two step do hal ya maka langsung kami bangke bersama dengan lo. So guys, laan melo kasi langsung reaction video ne first time lang Charlie lang kasi chok chidan dia tha next do thui lagi Charlie lang kasi chok chidan sa media tha lak jong si chok chi bate comment section box long ang Pinoy nili mane un antan ke bori bang po si pini bang ke lang lo si next long chitong sana bye.